Mwena wa Gacarage wodi-inĩ ya Nyota nĩkuo atwarithia a nduthi makiria ma 2,000 kuma gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kuresoi ya rũgongo magomithanĩtio hĩndĩ ya mathomo ma kũmateithĩrĩria kwĩyũmba ikundi hamwe na ũrĩa mangĩgunĩka na kĩgĩna kĩa ngombo kuma kũrĩ thirikari kĩa Uwezo Fund. Kuweza kuelimisha kwanza vijana wetu wana bodaboda the importance ama faida ya kuweza kuwa kwa vikundi. So leo najua hapa tumekuwa na masomo tofauti ambayo itaweza kuleta matunda ama itaweza kutuzalia matunda. Mũmbunge wa Kuresoi Alfred Mutai augĩte namba ya atwarithia a nduthi nĩongererekete na gĩkĩro kĩnene bũrũri-inĩ na koguo harĩ bata wa kũmaiga mũhari-inĩ wa mbere mĩbango-inĩ ya thirikari harĩa kĩgĩna kĩa Uwezo kĩngĩkorwo ũteithio mũnene kũrĩ o. We really respect and we really recognize ile kazi nzuri wana bodaboda wanachangia pakubwa sana kwa nchi yetu ya Kenya ikiwemo Kuresoi North Constituency. Mimi ningewasihi pia muweze kukusanyika kwa vikundi. Mkiwa na mmeweza kukusanyika kwa vikundi, invest kwa mahali ambapo mnaelewa. Nataka siku moja tuweze kupata pale Kuresoi wana bodaboda wamefungua spares ya bodaboda. Tunataka tuweze kupata wana bodaboda wameenda hadi Molo na wamefungua shop ya spares. Na vitu mingi sana, wengine they can also venture into transport ya maziwa, transport ya vitu mazao ya mashamba, sababu huku constituency yetu is an agricultural constituency, mahali ambapo kuna uguzaji wa vitu tofauti. Watu wa bodaboda wamefurahi kwa sababu leo siku ya leo wataenda na kitu nyumbani. Kwa hivyo naamini ya kwamba inasaidia. Kwa hivyo wale watu ambao wako opposition sijui ni kwa nini hawataki watu wafanyiwe empowerment. Nĩgĩikaro-inĩ gĩkĩ atwarithia a nduthi morĩtio kũgĩa na ũmenyereri mũnene marĩ barabara-inĩ, amwe ao makĩgunĩka na mathomo ma ũtwarithia wa ngari na nduthi. Tuweze kujifunza pia njia ipi ambayo tutaweza kuepukana na ajali mingi ambayo tuweze kuepuka na ajali. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kuresoi ya rũgongo kaunti-inĩ ya Nakuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna.